Na kabenta, kito ki baju kersan bahaya kasang VPP, sengap bahaya kene kejing batai, bat kejing pen kenmau, na kaliang jong uba ardan, na kabenta ka meeting kabanlong lasai hapo mod peran. Sehisian lingba ketika kubon, kuah panai kublai, yaki baikpa, jengkari, kami dia kejingi, cuai kejing kesan ke bakanya ke Voice of the People Party, bat lingba ketika kuboru, kuah ban kentu, pada aware, yaki baikpa mong song sno, lalu teman kiko konsama kentai bercenderang, bagi dia boleh renti, kejingelang balapan bet, ke Voice of the People Party, kami ingin pelong lasai kesi ke aku atrik, si balang hakpor RBG Ahmad Pran haga bangin yo pan pensyai ki prateli ki mat ki baka parti kalabo bangin tawa naga sarkar mat ki bakta ikut samla mat ki bakta ye ki paradok ki prasnam ki basong shi jaka kaput mat ki bakta ye uduk rangli haga bede baka khendo basap nalor ki we pat ki mat kumta si hisi ida kentujur ye ki pai ba bakin peni ye ka jingirenti ye ka jingitli ba kani ka de kap bat mentahi ngin yeng rang ba ka jat riu pan pedulong yang jing angnot nang ta ka jingbet ka jingbiang jong kilong din ki mandin bleshbon ngin seshem la shai gasi hakapor RBG ha matran hakaba ngin yo pan plong ye ka jinglang pai ba jong Voice of the People Party bleshbon